He munghana, u vone xin'wana avhengeleni ivi u tsandzeka ku xava hikuva u hava mali? U nga vileli. Payday solution yi ku tela na xitshunxo. Wa nga twa va ku lomba mali ya ntsengo wo ringana 5,000 rand ivi u va hakela hi siku ra muholo. Yingisa swilaveko swa kona swa olova. U yi rhumela ntsena 3-month bank statement, recent payslip, ID copy leyi nga certifiyiwa exiphoriseni. Ivi ke u swi rhumela eka nambara 063 503 3469. Swi olove no kahlula. Payday solution, we take the burden off. U lava ku endla phati kumbe muchato u kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta attenda hikwalaho ka swipimelo swa COVID-19 eAfrika-Dzonga? U nga vileli. G1 Sole Makamu channel yi ku tela na xitshunxo hi ku endlela live streaming eka Facebook na le ka YouTube channel. Ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. Loko munhu a hlangana na ti-problem ta ku fana na ku ri a tsemeleliwa swirho leswi a nga tumbuluka a ri na swona, a swi heleli laha a hlanganaka na maxangu loko a ha ri xibedhlele, a swi heleli laha a twaku ku vava loko a ha ri xibedhlele, ku ba nkarhi ku fika ku u faneke a tlhelela kaya. Vanhu lava va nga ku gcina u ri na swirho swa wena swi helerile, loko se va kha va ku vona u vuya swirho swa wena swi kha swi xota, va ku khoma njhani? Va ha ku tekisa leswi a va ku tekisa swona emasunguleni kumbe ku va ku ri na ku cinca na? Emadyambyini ya siku ra namuntlha hi episode ya ku hetelela ya bot Aron Chauke kumbexana Aron Mchumayeli va ku huma eka Sandakari va hi byela ku ri vona loko se va ta va va heti timhaka ta le xibedhlele se ku faneke ku fika nkarhi wa ku va ya kaya. Va fike va khomiwa njhani hi community kumbexana hi vanghana va vona? Se tiku Monday the 25 akuri Friday, the 26 Saturday, the 27 Sunday, the 28 the 28 akuri Monday. Ku fika dokodela ri ku na ta ku discharge. But before ku discharge u fane u ya theater u ya checkiwa ku u kahle na. Loko suka kwala ta ku isa enanini awadini u ya checkiwa marhambu. Loko okay van tekini van isa theater van cheka va kuma ku ni right se va ku hayi ta ku discharge hi ti 1 ta April no ri la ku sasa February va ku ya dokodela u ri u ta famba hi ti 1 ta April a ka ha ri ya lwa Dr. Bailey ni ngeteni ku ni kha va ku wa famba u ya UK a ku na ha ri kona na yimeli wena no ka se ku humelela yini ebi loko va ni yisa a theater for 31 ta April va ni cheka va ku ya discharge mara u ta famba mduku ku tisisiwa mina ni n'wi fonela kwala hi tifoni ta tinese ni ku anteni na pahla leyi ni nga ta famba ni mbali yona loko a fika loko ni n'wi langutisa so ni twa ku ri ni humteriwa hi mihloti a ku pheseni ta ku tekeni ya kaya ni kuma ku famba a ni swi koti na phewa kusuka la xibedhlele ku ya fika rinkini swi vi ndiya ngopfu ku ni ya fika rinkini kuma ku ni khomini lero loko ni huma laha ni twanga ku vanhu hinkwavo va langusa mina ni mbale xijaketani so mara voko leriya ni pfarile va langusa mina hi famba ya fika a rinkini khanda taxi a ti nga se nghena titekisi ka Sandakari to suka ka Malamulele a ti mi chicha ka Mbalati mara misalo wa tekisi u swi vonini ku adama lo vaviseki ngopfu so mina n'wi kombela accident leyani a yi tiviwini a yi dumini swinene laki taxi driver leyani yi ku hayi accident leyani a yi tiva mtana mi chicha a xitichini ka Sandakari mara a yi fiki ta fostera ku ze ni mi chicha xitichini a ni nge mi fikisi mutini u yi tekini a yisa kaya ni fika ni chika ku ri loko ni chika laha ka Sandakari ni twanga ku no vona ku ri ni twanga ku no vona filimi ni nga thembi ku hi mina hi ehla hi famba ya kaya hi fika hi nghena loko ya nge se fika kaya ni kuma ku vafana lava ni tshama na vona a hi dzumbadzumba swin'we ti-classmate ni kuma ku un'wana na un'wana loko a ni vona ku tsutsuma ni teka yindlu swi ni nyika problem lava ni khomana na vona ti-best friend ta mina loko munhu a ku ni matihlo
ku ri u tsutsumela ndzeni ka yindlu ku ri why munhu loyi a ni vona a tsutsuma ndzeni ka yindlu na loyi ni nga n'wi themba ngopfu ka munghana wa mina ni ku loyi neti a twa ku ni kona kaya hi yena nga ta hatla a fika ni kuma ku ona ku khigi hi matihlo hi kotlana a tsutsumela ndzeni ka yindlu ni fika ndzeni ka yindlu ni ku swi ra amukelekangi mani va nghena ni kuma ku va rila loko ni nghena laha phakatini ka munhu ku ri ni teriwe mukhosi wun'wanyana wu kulukumba ngopfu so a fani nga vuyanga a fani fi ku ba nkarhi ku fika laha ku vava ka nyama kumbexani ku vava ka miri swi nga ha ku twisiki ku vava ku fana na ku vava ka moya nkarhi wun'wanyana loko vanhu va kha va hi tshimbetela hi maendlelo kumbexani hi marito kumbexani hi mintirho swi fikelela laha se swi vavisaka moya ku tlula mpimo u twa ku nga ku na pain ya le nyameni ya antswa ntongo ka xiyimo lexi a va ri ka xona Aron se a swi nga ha tsakisi hi mhaka ya ku a swo endla nga ku vanhu vo vona xilo or vo vona munhu loyi a nga lova hi swin'wanyana swa leswi swi endlaku ku vanhu lava va nga tsoniwa va nga ti amukeli maendlele ya hina hi va ku hi ri kahle mara xin'wana lava ku xi tiva i ku a va ri na malembe mangani loko ku humelela swilo leswi a ni ri na 19 years loko ni tsemeka voko ni wa 1991 ku heta ku fika family kwalaya ivi va ku swi amukeli nte loko na ha tshamini ku ta nghenelela buti wa mina yelwa ni nga tibana yena hi movha ni kuma ku loko a fika laha wa 1974 ndo hi yena wa first born sweswiwani ku sesi va lovini va 1970 lava a va ri kulukumba ka yena loko a nghena nte ka yindlu ni n'wi byele ku humula nte ka yindlu kuma ku a swi amukeleki yena a ha ri na cement ni ku wa swi vona swi a wu swi lava se swi endlekile ku ri ku sukusela le ndzhaku ka ti 2 ta February ku ta fika namuntlha mahanyelo ma mina a ma havangi mona nkarhi walowa wa 2010 a ni endla nga ku no ka ni nga ha ri normal hi ku loko ni vona vanhu a ni chava no famba vanhwini loko ni famba voko leri a ni ri tumbeta a ni pfala ku ri a ni mbala jersey hala ni pfala ni zipa a ni tala ngopfu ku la ku va ni ri joni ni nga vi kona ka hasani un'wanyana wasati wa boto wa mina a za ni byela ku papatsongo phela voko ra n'wina ri tsemekini u swi vurisi sweswi ni ku why mi vula so esqueeze a ku muka ka mi nga tshami mbali xibajani lexiwani kha ku hisa ku ri loko kha ku hisa mani tshama ni mbali jaketani lexiya ka hisa ku hisa a ku ni kombela mbala hembe mi yi petsa yi fika hikwalaho voko ri nga tsemeka kona mi mbala kahle mi ta swi vona mi ta va right ri xawela a joni ni ku no vanhu va ta ku yini ku ri ka ni famba la xitarateni a ku swi ringeteni hi famba hi ya maponya molo hi khandziya thekisi a ni petsela hi yena a nga ni dyondzisa no petsa hembe ni petsa kumbe xikipa xi va so hi khandziya thekisi ya maponya molo a ku na ta mi kombisa swin'wana ya maponya molo hi tlhelela xawela a ku mi vonini ni ku hana wanga ni sondolota a ku hava munhu a nga swi tiviki ku munhu wa hava disabled se ni ku susa namuntlha xi lexi ni ya ku xi cheli na dustbin a mi nga ambali n'wi mi hamba mbala swikipa na tihembe swi ni tsandzini ku swi amukela swo fana sweswo mara ni swi amukelini boti wa mina loko va vuya fika va hlamala u nkotini misa loyi mina u twa ni tata ku khensa ngopfu ka squeeze wa vona ku va va vi na xivindi xa ku va va khalima kumbexani va va tshinya kumbexani va va kombisa ku no vanhu va swi tiva ku na vatsoniwa but Aron ti amukeleni papa ntsongo wa mina mi hluvula jesi leri mi tshamaka mi ri mbarini vanhu va ta swi twisisa ku na vutsoniwa ni rhandza ku va khensa ngopfu mhaka ya ku vanhu vo tala ha swi hleketa swilo leswi ku hi swi byela vanhu mara a hi na wona matimba kumbexani xivindi xa ku hi ya va feyisa vanhu va lava hi va byela ntiyiso ho swi vulavula ku ri hi xiyini so ku vona ku va tlhela va na matimba ya ku va byela but Aron twa ku ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu endzhaku ka makete lama ma koma swinene hi ta vuya but Aron va yisela mahlweni bulo ra vona yingisa mhangu ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri
Ntokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Hi vuyile emavhengeleni le ka G1 Soli Makamu channel hi kombela n'wina mi nga ku voneni ka YouTube mi vhela mi subscribe loko mi nga se subscribe n'wina mi nga ku voneni ka Facebook ku na yin'wana milongonoko hi nga yi tisiku ka Facebook yi helela ku le ka YouTube ntsena se swi kahle ku mi hi followa na kona mi fika mi subscribe mi tlhela mi ba notification bell botaro ni ta kombela mi hetisa hinkwaswo leswi nga sala sweswi ni nga ha mi kavanyatangi unkotini misa loko hlukula xilo xiwona phela na me a ni twisa ku vava ni kuma ku ya Aron Chauke boto yena ni tshama ngopfu ni ri na yena ni kuma ku hambi swi tano loko a ni langusa boto wa mina na sweswi ni vulavulaka a nge se swi amukela misa luya wa boto wa mina ku voko ra mina ri tsemekini na sweswi loko a ni languta wa rila vo boto wa mina hinkwavo loko va ni langusa va rila avele na n'wana ngo yena Joseph mara loyi ni nga diba na yena leswi ni kombela ku swi hlamusela swi ni endla na ku karhi wun'wanyana ni nga ha ti amukeli xiyimo lexi ni nga xixona before ni ta nghena ngopfu ka swona ni yini apulukwani ni kha ni apulaya artificial hand va fika va ni pimapima ivi ni heta ni byela madokodela mina loko mina artificial hand a ni yi lavi ivi va ku why u ku a wu yi lavi artificial hand ni ku artificial hand a ni yi lavi why because loko ni yi vekela ni fanele ni loko ni tlela na hi susa ni kombela ku un'wana na un'wanyani a ni vona ni ri xiswi ni nga xiswona loko ri tsemekini xilo xa xi ni nyika i problem madokodela ma swi twisisa ku ta papa van'wanyani va ngo Mr. Chauke va loyara va ku a va ni pfuna vele va ku ni kombela ku ni ku xavela voko ni ku a ni ri lava voko leriya voko leri loko ni ri vekela laha ni fanele ni tshamaka ni ri susa ri to khavisa va ku a ni ku ta mbala kahle ni ku na sweswi ni nga xisweswi ni mbala kahle mpahla ni lava un'wana na un'wanyana a ni vona ku ni njhani ni nge se nghena ngopfu ndzeni kwalaho vubihi bya artificial ka mina ku vi lebyi ni vona ku lukumba un'wanyana ni ri amakhwayini a xawela 13 ka ku ri na humanisa ndleleni vo Flora Chauke ku lukumba lo nga ri hava voko ku fana na mina mara yena ri nga tshembisanga leswi ambala artificial na ti-glove a kha ti nwela byala laya ku lukumba lo u heta a sukelana na vanhu ni vona va n'wi ba vanhu lava a va swi tivi ku munhu loyi u na voko rin'we leri mona hi ra yena ko va vanghani vanhu va zama ku lamula ku lukumba ni vona u lwa hi voko rin'we va heti va swi realize ka loko nga ku voko leri ro heta ri wini va kha va ba mfana luya ni kuma ku vanhu lava kha va ba mfana va heta va tisola va heta va rila kunene ku a hi nga swi voni ku hi ba munhu wa disabled ni kuma ku na minkarhi wolowo a mi ri kona kwalaho mina voko ni hava ku ri kusuka kwalaho ni ta ni ku never xilo lexiyani ni nge hi vekeli why because vanhu van'wana va ku sukela mi sukelana va nga swi voni ku voko a hi ra wena is better munhu a hi sukelana a kha a swi vona ku ni holova na munhu wa njhani leswiwani ni hlamuselaka lava vo why a nga lavi artificially a xilo lexi a xi durhi xi kona xina xa mahala swibedhlele mi futhi hi ku a ni vaviseki hi accident a ni xi kuma free vanhu va accident va nyikiwa free xilo leswiya a ni to lava xixa xa special loko mi kuma ku ni tendlela hi mali ya mina mara ni zondi artificial hikuva ni vona misa loyi a kha fayiteliwa a ri na voko rin'we a ri na voko ra artificial se hi xona xitori lexi xi nga endlekisa xiswona ni nga pona ri ahlamile a swi nga ha tshembisi ku na ha ta famba mina hi milenge ya mina ni loko ni ya ka malamulele exibedhlele ni fika ni nghena ni nga huma ni ri noma 1000 kumbe 500 rand leyi ni va ku ni nyikiwe hi tinese hi ku n'wana na n'wana loko ni no ze ni nghena la xibedhlele na tiwadini
matshan'wini na ku mina ni khensa vona ka leswi va nga ni khomisa xiswona va nga ni ongorisa xiswona ni va xavela ti-cold drink vona va nyika mina a hi nga tshembi ku wena ha ta ku vona Aron u hi cinisi rhuvuruvu wena la xibedhlele la a hi se tshama hi hlangana na munhu loyi a vaviseki ku fana na wena hi accident so lawani hi wona matimu ya ku va siku ni nga pona ri ahlamile so hi ku la ku nghenisanyana swin'wanyana xin'wana xi ni vangela ku problem ni loko na ha tshamini sweswi ni nga xiswona sweswi bodo wa mina Aron Chauke leswi ni kombela ku swi vula leswi hambileswi a swi nga fitaki ngopfu ha tshama kha hi holovo yaloyi ni nga tiba na yena yaloyi a nga endla ku ni ya tsemeka voko leri sweswiwani ni swi vula ku ni ta ku yaloyi a nga endla ku ni ya tsemeka voko hi mhaka yena a nga ni rhamba ni kha ni fela xikipa xa Chiefs ni luzi muholo wo tala ngopfu la ni nga kona hi mhaka xikipa xa Chiefs kahle hi mhaka ya vusiwana hi mhaka ya ku pfumala namuntlha ni disable bodo wa mina loko ho phikizana u ni vavisa hi timhaka ta voko u tshama a kha ni byela ku u nga xigona a wu tihleketeleli loko no ringeta ku tsakanyana na vanhu ni vana vanghana a ni ngheni ni joyina na moyanyana wa byala hi mhaka stress ni tshika na kereke hi mhaka ya stress ku loko ni byala a ni twi ni a ni hatla ni phaha na vurhongo boto wa mina loko ni kuma ni tshame na vanhu a ta kuma nkarhi wun'wana na tikuma ku byala ku xava ngimini a ta fika laha fika a rhuketela chacha a xavela vanhu u tihleketelela u nga disable u nga tsemeka voko nkarhi wun'wanyana siku hi tlula ni minenge a ku ta ku ba ngopfu wena na voko rin'we leswi ni vulavulaka I'm sure ku a vhiki leri nga hela hi ti 6 ta n'hweti yona leyi hi holovi ngopfu ka Hasani Dakari kwala bottle store a ni yo tshama a ni kuma ni tshame na vanhu van'wana va xava tikhisi a ni nga ri ku ni nga byala a ni twisisiki loko a fika lahani u twi hina mini munhu wa lava ngopfu khasini a fika a ni sukela i boto wa mina a ni byela timhaka ta voko ni heti ni va hlamuleni boto ni ku swi ri swilo leswiwani a mi yo swi pulana na swa ku ni tsemaka voko na mi swi tiva ku hi boti evuton'wini bya mina ni ta pfuka ni nga ha mi rivalelangi and then le mutini wa n'wina se mi ta fa n'wina kumbe mina ni fa a ni swi tivi ku ta rhanga mani na mara loko mina no rhanga ni fa ni kombela kosini wa mina mukati munhu loyi ni vulavulaka na yena i n'wana papa mina mama Nsiyele n'wana mana mina se swa nyika problem sweswiwani swi ni pfuxela tipheni letiya mika loko boti wa mina loko ho va hi tlula na minenge a ni byela timhaka ta ku ni xigono ni disable a ta ni ba ngopfu o ni twela ku ni tsemeki voko ni kha ndzolo wa hi boti wa mina ku yimile a ni rhuketela ku ya u tsemeki voko u xigono swin'wana ni nga swi dyondza mina eka xitori xa boto Aron i ku siku ra wena ra ku hundza emisaveni loko ri nge se fika a ri se fika a ku na loyi a nga ri fikisaku i mhaka ya ku va hundzi ka swiyimo swo tala ngopfu va tivi tiawara ta ku tala ku hundza mpimo lowu a wu pimiwile swi tele ngopfu va nga hlangana na swona so xin'wanyana ni xi vonaka xi ri na nkoka i ku swi kahle ku ri munhu a ti amukela the way a nga xiswona mara na hina vaakatiko kumbexana hina hi nga nene a hi va pfuneni vanhu lavawani ku va sapota hi va hlohlotela ku ri va ti amukela ku nga tlheli ku va hina hi va nyenyemukaka mi kuma ku munhu ye n'winyi a swi amukelini mara the way hi n'wi khomisaka xiswona hi mhaka ku godeliwa na ku hleva vuheveheve swi endla ku munhu a za hetelela a nga ti amukelangi ku fana na mina vanhu vo tala va tala ku ni vutisa ku ni yo yini gomo la ko tani and a ri vave a ni lowa a ni lo pfimba ni lo endlisa swona swi hetelela swi nga ni khomi kahle na mina sweswiya se mi kuma ku se ni lwa ni lwela ku ve ri ni na gomo ra ku hundza magomo ya lavan'wanyana so hi swin'wana swa leswi ni nga swi dyondza ku swi kahle ku hina hi hanyaku na vatsoniwa hi va motivator hi le ka G1 Soli Makamu channel a ni swi tivi ku hi ta sa ya hlangana rini kambe live mara swi languteka nga ku swi ta teka nyana nkarhi a ni navela ku minduku before ni ya leni ya ku kona ni suka ni mi nyiketi show ya tiyiselani maxava ya episode 3 mara swi languteka nga ku nkarhi a wu nga ni pfumeleli se a na ha swi tivi ku u ta ni pfumelela rini but lexi ni nga sure hi xona swa endleka ku va na gebenyana ya vhiki or kumbexana mavhiki mambirhi ni nge se vuya ni ta va live inkomu Them Chest Computing and CCTV Installation
vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestermayana@yahoo.com. Ndzi te them chest computing and CCTV installation, go vule hosi.